Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mir s vama. Evo, jutro sam napravio video Islam i Ramazan u kojemu jedan odsjek o tome kako Abba Sadiq alejhi selam priča o ovome, kako je umet proklet zbog ovoga što se desilo na Karbali, i odmah smo dobili na kanalu fitno, evo nove fitne na kanalu. Par komentara, bio je evo ovdje Dajđa Suli i on je napisao u komentarima ko vjeruje da ovaj Kuran nije potpun, takav je učinio kufr, je li ovaj govornik nije čitao Kuran, druga sura, prvi ajet, sura Al-Bakara, vers drugi. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje upustvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Nadalje je Ali Akbar 10.313 napisao, dakle odgovorimo u hadisu, prenose se od imam Džafera Sadiq alejhi selam, da je Koran čitan onako kako je objavljen, našli biste na njemu naša imena, imena naših neprijatelja i imena njihovih očeva, ali ga je neprijatelj iskrivio i izmenio pa su izostavili istinu. Dajđa Sulim odgovorio, nisi ti nikada čitao Koran da si vidio bi da se spominje Ehlul Bejt alejhi selam i mnogi ajeti se odnose na imame, a posebno na Alija alejhi selam, nisi ti još ni ušao u okvir islama sa tom akidom. Dakle, izjasni se je li ovaj Koran kompletan ili nije, ostavi se licemjerstvo, odgovorio je Dajđa Sulim. I Ali Akbar 10.313 odgovorio je, oni su uzurpirali hilafet, živi Koran, šta im je bilo toliko sveto pa da se ne posluže korupcijom i iskrivljavosti po pogledu Korana. Ostavljam vam dve teške stvari, nikada se neće razdvojiti sve dok ne dođu kod mene na haud. Koran ima svog saputnika i to je Ahlul Bejt alejhi selam. I Dajđa Suli odgovara, tačno, Koran i Ahlul Bejt alejhi selam, zašto opet kažu da ima još jedna sura duža od sure Bakara, znači da oni vjeruje da nije kompletan ovaj Koran, to je kufr. Ali Akbar 10.313 odgovara, pravi Koran je sa Ahlul Bejtom alejhi selam, ovo među našim rukama je Mushaf Osmana. Naracije predaje od Ahlul Bejta navode se da će Kajm istupiti sa Koranom koji je sklopio imam Ali alejhi selam. I nadalje je napisao neke stvari i htio je još Dajđa Suli da kaže, dakle, daj dokaz za to što govoriš da je od Osmana ovaj Koran je što je Ali alejhi selam zapisivao, počne čitati i šta Bog kaže ko će ga čuvati, a sekte i nevjernici ne prihvaćaju da je kompletan Koran. Evo šta ja imam kazat oko ovoga. Evo, u stvari u knjigi Golod Wise, ako je uzmete poglavlje 29, vrata 29, piše u tom poglavlju, dakle, da je Koran, koji je sadašnji Koran, znamo, dakle, ispravno je što je napisao Ali Akbar 10.313, da je ovaj Koran udmanski Koran, osmanski Koran, jer kalifa Osman, dakle treći kalifa po sunitskom na islamu, zapalio je sve izvode Korana koji se nisu slagali sa njegovom verzijom Korana i u stvari on je sve spalio i Koran se prenosio oralno. Dakle, naredio je hafizima da memorisaju riječi i on je imao jedine primjerke Korana, dakle zabranjeno je bilo i čuvati, pisati nešto na Koran, jer dakle bi moglo nešto naljutiti kalifa Osmana, pa to ne bi bilo baš u redu po njegovom. I da, dakle, istina je da postoje hadisi koji su i pomenjani, dakle, citirani u Golodu Wise, da je pravi Koran sa imam Alijem alejhi selam, i o tom činjenicom, dakle, govori više šiitskih knjiga. Prvo od njih i najznačajnije je Kitab Sulejm ibn Kajs al-Hilali, u kojoj piše da u vijek imam Ali išao i, dakle, napravio ili se kupio kompletan Koran, nešto 4 mjeseci ga nije bilo vani jer je pisao ovaj Koran i donio ga je ljudima, dakle muslimanima, rekao je ovaj Koran je potpun, ovo su sve riječi koje je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem primio i ponudio ga je i umetu da ga primi, ali ga oni nisu htjeli primiti i Ali alejhi selam je rekao onda ga nećete nikada vidjeti ni do sudnjeg dana. I to je u stvari to, evo, da ne dugovezimo. I Dajđa Suli, dakle, pozivam te, dođi nam na kanal i
kaži što ti je na umu, dakle kako ti gledaš na to da pričamo malo o islamskim hadisima, da malo preučimo ovo o čemu govorimo i da se upoznamo sa tom što ti veruješ i dobrodošao si na kanal. Evo da još dobacim, ovdje se javio White Fox se mi je još više puta javio, dakle on kaže, dakle, žene su vam otkrivene, ti si proklet kolega, umet nikad nije proklet na kojim si ti drogama. Evo, što se tiče da su žene otkrivene, to u stvari nema nikakve veze, jer ovaj mohamedanski zavjet, dakle 6. zavjet, mi u njemu više nismo, jer u stvari je bio poništen ovaj 6. zavjet koji se zove mohamedanski zavjet, u stvari je poništen jer svi imami Ahlul Bejta su bili i onako i ovako zlostavljani i dakle svi imami, kako znaš, koji su porodice Ahlul Bejt, dakle sveta porodica Ale Mohamed, su imami Ahlul Bejta i svi su bili ubijeni ili proganjani i dakle Mehdi koji je obećani spasioc bio najavljen islamske religije, islamski umet ga nije primio, dakle ne prepozna ili mnogo muslimana ne veruje da će Imam Mehdi doći, ako se kaže ljudima, dakle će doći Imam Mehdi, iako je musliman, dakle neki gledaju ko je to što ovaj čovjek priča ili da će ma daj ti si lud, dakle svi znaju dakle da kao u ovom svijetu nešto kao ovo ne postoji, dakle a priori. I to je to, i što su žene otkrivene kao takav, mi verujemo u 7. zavjet i u 7. zavjetu nije objavljeno da žene trebaju da budu pokrivene i ovo da su žene pokrivene nije ni islamska domena, jer je to u stvari prvi napisao, ako pročitaš Novi zavjet, takozvani samozvani recimo apostol Pavle, dakle Pavle je rekao da žene trebaju biti ili potkrivene ili da im se obrije glava. Dakle, to nije bila ni islamska domena takva sama po sebi, jer je Omar ili Kalife ili Abu Bakr, ne znam ko je bio, izvini, od prilike, ali da, to je u stvari domena ovog kršćanstva po Pavlu i da kada je to došlo, dakle kada je bio objavljeni Novi zavjet, tada je to bilo. Evo, nadam se da sam objasnio dovoljno ovo što sam imao za reći. Hvala vama što pratite kanal i vidimo se uskoro. Doviđenja.